Pronaći. Ja sam arhitekta i vlasnica arhitektskog projektnog biroa SB Project. Danas pričamo o početnim fazama procesa projektovanja interijera. Zadatak arhitekte jeste da sve potrebe, želje i zamisli klijenta sprovede u realnost i delo. Proces projektovanja započinje ispitivanjem i razgovorom klijenta, ispitivanjem svih njegovih afiniteta, želja i navika. Na osnovu prikupljenih informacija formira se jedinstveni mood board za određenog klijenta. Mood board koji vidite predstavlja jedinstveni predlog uređenja, nameštaja, boja i stila koji će biti upotrebljen za dalju razradu interijera. Nakon usvajanja mood boarda od strane klijenta, pristupa se daljim fazama projekta interijera, a to su idejne rešenja i glavni projekti. Posao arhitekte jeste da na jedan kreativan i adekvatan način uklopi sve specifične zahteve klijenta kao krajnjeg korisnika nekog poslovnog ili stambenog prostora. Više o sadržini projekata interijera pričat ćemo u nekim narednih videa, tako da nas pratite. Pozdrav!